Jadi lihat gendeng baru. Gendeng Medan. Suci. Medan. Oh. Nah, oh Medan saling gelut, saling kedengin. Diman. Oh Medan saling gelut, saling kedengin. Diman. Jinang dong nang, jinang dong nang, jinang dong nang, jinang dong nang, jinang dong, jinang dong nang, jinang dong, jinang dong, jinang dong, tut. Oh Medan saling gelut, saling tumpukin, angker. Oh Medan saling gelut, saling tumpukin, angker. Ada yang belur gedok kicang, gedok aja koran. Yang dengeng sing tadi toli haji mata cik. Nada ngedok ngomong. Camat kecemet bungut cik. Engken. Uli bungut kan bukan nyarang. Nah kita ngapain bungut cik? Nengangan. Persis saruk dingang bungut cik persis saruk kloset. Saruk kloset. Jelek kloset. Jelek. Wah, si malu lu mau lengah. Sing ada lungan kin kloset. Kloset paling lu. Ijane lu kloset. Satu menampung kotoran. Oh, Masih kena kotoran jelek. begitu? Yang ada kloset dibeli Banjar. Redon PKK-nya nyampat. Genggen. Ada PKK-nya paling jaga ke WC. Jangan tengah hoyang. Jangan di kloset. Nantiang. Masana lihat toklet. Klosetnya kini berpikir nyanyi teken nih. Begitu toklet. Engkau kuri nih. Blak. Rasa gesek di tengah. Yang bertene ngoyong. Klosetnya. Ngoyong itu. Kas kakak serat. Itu orang jelek klosetnya. Sejelek-jeleknya pasti ada lungnya. Selung-lungnya pasti ada jeleknya. Badan ruwo binedo. Terus yang cai nyatuang tuh. Hangwa kitan bungut sini. Sangah pedidinya noreng aja bang. Ngoreng makti nih. Terus yang nabajang tuh. Iyan pas itu dana caro jani sandini. Tuh tetunan Banjar. Aduh lingsir. Aduh kloset itu. Nenek di dadong nih maketong ngencah. Aduh kang ngencah tuh. Ijo WC nih. Sen mas sandal tegah sama batu tijak teklek. Kaplek. Riot teblek saya panen dong. Bungut kloset mau pras-presan. Botawang nak tuh nak unsur kemu aja. Kan kecelabai aja nak. Sing mulung sing dipetin. Cai dari seniman, ci dari artis, super terkenal. Ben ngomong ci sing nawang situasi kondisi. Maksudnya Diajang itu dane di jaban buruan ci ngomong. Omedan saling kedeng saling gelut, angkuk orang cai. Neng toleh bok cini. Kengken oleh Cang oleh bok cini marun nocang. Bok cang oleh kengken oleh. Suluen nih pancine Oh kapak-kapak. suluen. Oh kengken. Ci awak subuh tuwo. Ngomong melang plajen bener. Sakalado ngomong swasmita nimitanto nemo pati sasmita nimitanto nemo duko swasmita nimitanto nemo mitro awang ci artin. Woi, mau anu tuh mau santian dong. Setuti gitu. Ya noren setutin bungut kini ngomong Aluan ke pura kurang cina ijak. Emak mek setuti gitu. Lu mau nawang tengok-tengok orang setutin bungut cina. Menengken. Ci otak cina mulu ngeres. Masak di kene diajang itu dane orang angkuk ci mulu cara cicing cara ubuan ci tawang. Iya. Cai. Jangan cara cicing. Aw. Engken tuh. Tawang ci cicing nih. Engken. Cicing itu gelem buang. Buang cicing. Aw. Nah, buang kan. Jangan takon kan jai. Kengen. Ngen cicing. Hidup bertaruh. Jai ngen. Hidup bertaruh. Berarti hidup bertaruh nge buang.
Buang buang dia ini buang-buang. Ngomong ci buat taruh orang ci buang. Ci sing kena cai cicinge, yang cicinge buangnya jak menusone tercai len. Cai sing ngerti. Iya nih manusia ngelah Dwi Permana, iya nih ubuan nih cicing ngelah Dwi Permana. Oh, ibuan Dwi Permana. Ane madan Dwi Permana. Sabda kelawaning Bayu. Iya Dwi Permana pangtawang ci, sabda Bayu idep. Oh, berarti lebih ane manusia. Nah, idep lah. Cicingnya sing lah idep. Aduh kengken. Dong sing lah idep orang cicing. Buang orang. Buang. Yang cang sing orang cang buang. Buang cicing ngerti ban. Cing orang sing buang deh lu. Stop, cing orang sing buang. Yang sing buang cicing ngudiang di margo-margo tarik tambang. So ngalih bunga lu nah. Cicing ngalih bunga lu. Maaf apa kena maya. Yang nak kata cicing itu tangkap kan di bumi apa no prosesnya. Kengken ngomong cicingnya jangan ngomong di bumi. Ngerti? Ngomong. Jadi cara kena cina cara beburon. Yang kena cai. Ken beburon kan manusia yang kena mencai. Cicing orang dibuang. Mana yang cara cai? Cicing itu ngerti bahan buang. Muncul ke sana, malah buang. Yang musuh tercai len. Kengken. Saya ada waktu. Asal mengenap, putih badang mata juga. Orang dibuang cicing. Nu buangan cai ke cicing. Jelek kan manusia. Jelek. Ya serahkan cicing aja manusia kan serahkan cicing. Ada cibanding orang serakah? Ibit pangkawang cini. Cang mangang siap. Kodalan ya di puru dalam. Bolebang bersiap kan suam cuma cang. Kekalian cang nyemak wadah jang di samping pemanggang. Sepanan cang nyemak wadah lek-lek amakan cicing. Sing serahkan cicing. Itu janji. Beten. Beten janji. Si buang ngelah lebihan kena beburon beten sing jang maman. Asal lo beten cicing lah siap lah. Mamane. Man, yen serakah satu cicingnya. Cing jang bersiap di lengatane. Teko cicingnya nyemak jan. Beda. Menek kerjaan itu mana serakah. Cicing nyemak jan. Man, beten tidak boleh ngejan gitu. Sing ngaji utur nanang gini. Kengken. Ning do negaken galang busul jite to. Masa nggak galang busul jite. Itu gitu aden dong jangan dalam beden. Pangse ngamakan cicing gitu. Berarti jelekan manusia. Jelekan nulu aja cicing. Wah. Jangan cang minta pengen di uburon cang. Dari apa? Uburonnya. Cai. Dari bebek. Adi bebek. Bahasa ngerti. Kengken. Bebek utang nasi mau ane ukut cang nen. Ini mare yang mau cengeras kan otakin. Kayang nu mites nu madin si ben bidan kena hanci. Pangci dadi bebek. Belum dadi manusia. Bahasa sih lo musuh. Si ngerti. Si saya naji sastra sih. Apa tuh? Itu dadi wong puh kagum akan orang ngamak. Apaan pramodu lapot si kang dadi manusia. Ya diastun cendalu duwiyoni. Tawa ngartinya. Kamu jadi manusia besarkanlah jiwamu. Karena sungguh sulit menjelma menjadi manusia. Sekalipun hina. Harus bersyukur kepada Sang Hyang Widi buat cinu madi dari manusia jadi bebek jadi bocok pocol sakal madan manusia manu madan agama sesanan ci manusia pada berbagai ini nak marah dum kamu syuting jang sing gitu tulisan man ane ngirit tulisan apa ane ngirit buat cicing beli pulsa ya sing beli baju sing ijanya kenane pulas ya kulas. Saya ngeramang apa? Raga dari rumah mau kejam kan ramang? Oh, contohnya le cang. Saya nggak orang gini, manu mah sih. Pang bergaul dari gunung malu bisa kok.